McBrown's kitchen. McBrown's kitchen. McBrown's kitchen. McBrown's kitchen. Yet to cano, get it bow. So when you know, no am I in here. Yet to cano, get it bow. So when you know, yeah, my share. McBrown's kitchen. McBrown's kitchen. McBrown's kitchen. Arenas. What you see? Ediane Vedo. McBrown's kitchen. Arenas. Metuka no mabakumase. Media bakumase. And then many kumase for. And I have been one. Yetuka no. Yedia bakumase. Anne, McBrown's kitchen, McBrown's kitchen, arena so. That's right. Kumasi ni ejinano. McBrown's kitchen. Say you walk and we dear. Ye tu ye kanwa ye de kobe bia. Launcher kitchen. Assure me. Say kitchen where o my mama dear. Etimi kobe bia. Mema wakwaba. Eba season foforo. Ayasheshe na kona konomuli. Ede bro. Season where your opportunity season. And saying obi bia all born home modern bia no. Me pa chow. Se me toche nkwa de ana esem se bra. Ben no aduane na Ghana fo hunu. Wadwuma wo ye ene sede wo nipadua no. Wasi abon home modern sefa. Inti ene me gina kumasi. Me ne me wura fefe bi. Jadi ni fefe bi a wabon ho modern ejaba tan abon bra na awrade hunu mobo mene ne bedi nkomo na ye nkranhye e de ama wo so wa hye ase wa wo muo wa ye ose waka echi ntimi da high sense ase eba no home appliances papa dia wonim dada se enya dance ye keke na medi faun na mo medi dance a eye adanse krojin esanse ye machines no me try TV, air condition, rice cooker, kettle, sound system we atiti to say who tasty tom and rich tomato mix eye nkwan be na wo ye a wo beka se wo mfa konkomuntos kakra enka ho enu nti na me say upe de eye kama de enkala wonam no de amwaduane ne anye kokko keke na afa so de ebema na ye dede a mesrawo eye tasty tom and rich tomato mix tasty tom jollof mix and also ewo ho dead spices we yo jollof papa bie na we use dead jollof spices and dead stew ebema na ye de say de dead pepper nie dead pepper abedwa so a wote ba ko pe say I think say we ebeson kwan ebeson kwan dead pepper abedwa so nti no so abekan busua no amaduane no a aye ntentem so e de amayen ye da dead spices so asipi me gira ha me de asada kase so ebema my way sanya my way akase no way what my way mu details me try my tribute my kids my just what unimu a ene mesra twe ben my way insurance na my way insurance ene me wo no edoso Sarah ene wo company and a group so de ene ye ni nkomo na oni edi nkomo a emfa so de no say edoso wonye ni nyina na wate nti sanye my way a ka say no way ewusia me gina hai na ohwa semna se ye de see a kitchen e serve a hoho Ema na ye fe na eye hwam na etimi pepa enkan bia ewo wo mo wremu dia enye clean hand wash na wura kitchen so a eno so ya dwen ho nti gisi brand it's all about you me da say afa dia me di twam kra McBrown's sunflower oil me mfa ne aduane a wo no a wei ubetumi dia ye me mfa ho ni baking dia wo de chie ni nyina McBrown's sunflower oil bechi eye obia dia launcher kitchen me bo ni din na so mesa da na se me kitchen omu na ye ma me asdan komompa
And then me tinyi every Nat luxury hair. Me makeup. Me work Kumasi dear. A Berryman makeup artistry. Berryman makeup. Ona ayem ye. A style today so I come home. Me dana say. At idea shame me stylist Neil Davis and a pamma me. Intimate domunion say. Me do for I shame. Train na me net me more motivational speaker ate. Onye professional motivational speaker, but her story will inspire you. And ko bebia me twa me ho abasesia. McBrown's kitchen eduane pa ede. So over here TV I ask you high sense. In 2032, me check it to him. I copy na Kesium 110-inch display. And now your laser TV lineup. Every 100, I copy 150 inches. Screen size I open bia. High sense will be the mount. High sense TV. Oh yeah, ni free wa. F ankasa. Ya ni say tia come. High sense TV. Oshana panya da from pra. Ubehu. I was seamless connectivity. Bluetooth, HDMI, RCA. Ni nyina bi wo. High sense smart TV. Am browser, streaming. Auto Hisense TV, you about 5 years manufacturer defect warranty. And 28th May, I come in 8th June. And your Hisense television promo. Ya tete so mama say who? And you boom. Hisense, everyday prices for everyday people. Ah, Martin. Martin with my homba. Papa tofu. Na me so be here scan. Na only scan we here. Mama me susie nyina aka metumu sa. Ma we so fa so na bi no. Sike fia metua ne busu me bia no eso fa so no. Me frɛ o ma pɛ ina o mo ba me moa. Ene se obi abo ma ba so yi. Me didi na eye na mfa so. Aya kai say abrebia obey my way insurance no. O de obusu ani mapa baako ebe hye so. Me kyerɛ sɛ ofiri mu nko ade a ye be kɔ wo moa. Na wa na wo ye my way insurance no de. Ye be kɔ wo moa abra wo kɔ yade krankro. Yade anankwanhia abubu agu a wo ye wo ho hwea enye. Impo wakoda yaresabia ebro namienu se wadi 18 ekopin 59 a wo apomudin a wo betumi abeka my way abusia na ho phone ne dial *165# ewo MTN so se sia sanye my way a ka se no way. Your tomato mix. Wouldn't so one on pass. Still loud with tomato flavor no. Tasty Tom tomato mix. Ofa kakra. Na ye bebre. Kakra yan kwani stew dodwa ope. No color changing like traffic light. Debia koko kama. Tasty Tom dear. It will surely give you value for money. Me a chef, I know what I'm talking about. Because Tasty Tom tomato mix is thick, a little is enough to get our desired quantity of stew and soup. Pepe. Tasty Tom ama menya chepa. Presenya enino aye fefe. Taste no so dear. On point. Flavor new. And it doesn't color your meat or chicken. Cry. Tasty Tom tomato mix into. Me handwriting and sada. Then I need the into customers bar never. I don't compromise on the quality of my food. Me top papano at once. Use Tasty Tom enriched tomato mix. This advert is FDA approved. Mommy does it at bath time, at work, and she does it in the kitchen. Why does she do that? Cleans. Cleans takes care of you so you can take care of the things that matter. Eliminates 99.9% of germs. Stay clean with Cleans. The GC brand. It's all about you. This advert is FDA approved. McBrown's kitchen. McBrown's kitchen abusuafo aduane pede. Ene mikasa ni nyina no ebeye inspirational. Ebeye futuo. Ebeye adwumaden. Aibe show mo ma se ubeye den obekoso ana waye. Eno ntina mebe kumase nam se dabi. Saya wonam social media obehun se mawura bi wogina ne shop kase. No no awadane no ho brand ambassador na oye na dwuma eya na eme fe. Menene nante ye acha nswenche bia nemum na dwuma pe enti ana me mafa ne senua enti sabe DJ mamenyum na yemfa nhia Abishop
Ah, oh yes, see you for Abis Plaza. Adiana Bado, my brother, so you arena so. Some kind say, who ya them no man? Who ya them? Wait, they want said that. Oh, ya de mawo. So no amaya. Ah, yes, ya de mawo. And I can't get the rush of work. McBrown's kitchen. And the anniversary. Thank you, Mr. DJ. I'm really not so. I said that. Abi, who you beer? Ubakasa Nananka, the oil star, you may win him money that, but me to me show I know say yes. This is a woman. Why an agent of a surviving? I'm trying, no. You are doing it. You are not trying. I'm trying, no. You are doing it. I'm trying, no. Ghana for Abishop. Abis Plaza. You ton jewelries. You perfume. You no one nemu. And then my back kumasi. And I'm saying there be me sound wabi. Or some no year duane. Oh, friend me, na person. Na me person no year duane. Na me two story ni mu ye. Because of Abesia what me be shop was so chain. On animal. I think about 2 plots. And I mean how many? Shop ni mu party inside the shop there. Yeah, 1 plot inside. Now who no? And I can account money 2 plots. Come on, I'm so proud of you. Nana masa. Nana ya no ade kan. Oh, nana me ti wiase nyina aduane a me pepa na ma me pepa ya akokɔ. Akokɔ a wagina ho. Nanka akokɔ na bi muto. Na bi bu ha na ice afa no. We akokɔ wagina ho. Abi na ice afa no ho. Aha, we the ice mfa no ya wa say ye wagina ho. What ase? Say no. Also what time so akokɔ wagina ho. Na say live chicken. What ase? Nana. Ye. Nya no. Na minya niema bi de gu nani ase a. Opia bonten a. Na minya emo aya no plain rice no. Ope plain rice oh. What ase? Chese na ye be yedan akokɔ nkwan. Any plain rice. Any plain rice. Chese ye be di amo ne nkwan. Na me hu bibi wa ha mente ase. Na na ede asa ye wedi aba. Wedi aba. Na na fi we hu. Wait till we do kwatete ma me mo. Ene wuya ayi. Sami mi yetitini bo. Akokɔ mesa. Nka uti bi ka me ho a. Minya area ha menya bi mu. Area ha menya bi. Nka me dia wo no. Nka dia wo no a. Wait tete. Oba ade a. Na. Ye ma me mo de ye we say your friend say. Akokɔ nkwan. Titru bronya nkwan. No one bronya nkwabu se fa fichire. Oh. Mama, what team fichire ka ma me di sisu a. Next house no gina ho abet. Obeto obi nkwan. We ya me ye obi beba bebo a. Ene aroma no be konkrofo fie. Pacho ya mo bo ingredients no so oniema ade be ye nkwan. Na me start to fa hu nsuo nsija so. Me abrowa na tete me kakrent me niema nyina ya na abrowa nsem ka ho. Ane. We your friend no wedi aba. Ena we your friend no. Na friend ya santoa na ni din toso. Kwansusu ano. Bedru. Me kai 3. Na jene nkofo kan onion. Mako green, na mako red. And tomatoes, we colors. Then carrots. Okay. And we akakadru. Yes. MiPROMO sa na kana akakadru. Wo free here. Me papa wo me free asante mampon fie. Na na do fie krom. Okay. And me maame e free kofi ase. And it's okay kabo mana ese me free ehwa. Ekwan na so. Ebu a ehia kumana na ne wo. Amani ampon. Na ne me. Na amampon hema ye chiawo. Na na do fie. Ene gina heya. Ye de ani die e mane we. Ebu emu ase chiaba ebo emu ase dodo. Fefe. Wada mo. Nana. Unua. E do wo e ho. Nana ya ma 2 ati. J4. The 4. Me fa wan kan na 5. Me crab dey kan obi wan na do 10. Na wo fans ha na dey ma. Pepe. Na ye be sha ase se na me dey nsu atija because of konsusu ano. Na ye be sha ase se ye be fa konsusu ana kakra. Okay.
Crabby. It is Fiona Boss. Webby. Okay. Yeah, the Jenny we need between. Na yedi then yedi aka ho. Ese kana no nam ti ahwe ne yema. Mate. Etwa me sa send the wa. Entwa wo so da. Eh na me wana be ye. Wa shedana. Me metenkra na me ma be gina Abishop abodo ko mi. Eni afofola fo be kan wu. Me nka. Enka nkran ne babu wo. Jese me ba me yi half gum kom. Na me wi afofola fo. Na dia aka no ende nana. Dia kan say na me ton fofola fo. Nana wati ase na odi jeni na gum. Jene ne kwa ko so ba no so konti no na akontem ampa jene ne ba ko nka ho ma okay me ko so beba aye de makoni bibia e usafo yenkwa na ne a sha afia na yenkwa we de simple ai we London eno na ne ayo en London no na ne na sesia na wawie won koma ide ba bia de free de ne nkomo no be ye de na me wa mama fi bida wa mama fi bida Vida. Hey, Nana. Oh my God. Nana, what you say? No, Abi we see much na obi nim ne saa o. Hey, me see much o. Nana me ka kire wa o. Ya na amafo hye da bisa me no ma hye da na ma trust wo mbo ankata o ha adwene na. Me ha adwene aka nua na me. So ama me ti me nkwa na. Nana fa nso kakra ka mo. Mfa nti no ba nkwa bi o. Na we koyi bi ato adwene. We Nana light soup ne ayo. Ti wunya akakaduro ne kakra bi saa. Nene yese garlic ye duro. Na de no so kakra gumo. Nti ni nyina beba na we blending. We dey blending. Okay. Me wi wo ho no. Okay. Nti ye be blending there. Mami mbie we so. Send the obey ama me. Na him out because sense there so na auto. Me anam tom me ni operation so there. Easy. We manual Yeah, time na ya potoria. We manual blender. Ye woni say ya so ye digital. Yempe nwasem ye use manual ye ne ye kro no. Ma me ni de de be pese me tutuma ade we second jakaka. We di aba no. Me nam ka kire wo. Sa? E se no na decent ni be si abonten no. You je fagum. What to tune kaka na o decent no ko. Me say sa cent na ba ha. Ene be say yenya hyenkwan asi. Ipeja we asi ha. Na for we akọ we aba no so. What ase? You what cent no baby ya. Mati wase. Asa na abankwan no. Ti we enkwan na me ye na simple de. Ana so awuru we nyina ho ama me dada. Bibia ya awuru ho. Akukọ no kra ye se twitwa ma ho. Why ade? Ye se twitwa ma. Nti me ma ne hye kakra na. Enya ni cent ne beba wo beti. Ti uti cent na se. Flavor no, you can't say flavor. You can't say flavor. And kwande nana, e be finish sia. Metimi hupa abi. Once say me see my fans no. Say o person tete me keke. Eye abrabo a Awurade ehu mobo a wabo. Yes, nana. Inti na me ma fans no na. Unua ne me nanso me are very proud of you every day, but your he. Mama nanshi. Yes, good girl, but somehow Edoso. Before we know. Unya be 3 pebia. We di aba ho. Di aba 3. We di aba egu. Enam na ye be season na ingredients na ye be season no. We di aba ka ho. Na de make be se na bi fans amede ma nyina ye. Awurade hu mo bra ode aka ho ahoden. Ama wasi aba bra. Abishop. This year market. Me ha many kan nipa ya de osayi. Min nua building no eto aso na asenu. Am form no. Ete se me kai mu sa be nana 50. Anyway, ada me boa. We shop ne finfini hon. Abishop na se obi wi akra wo hu na agina ha gan. Ah, o hoso, guys, ana o hoso. O hoso abi o hoso. Building na nkasa anya building ketwa. Ase o nyina jewelries, perfumes. Chese abi abrabo na cha ase wo he wo school wo he. Nana, ye the school ka asam de anka menka ho bio. Wan ko bi sa. An ko bi sa kra na na no eni kasem bi. Yo ha. Me fon so kekre. Biza asa da ya was a classmate for nam someone shas. Mu group chat.
Munriasem. Timi mo almost was so school no send me fee you, Nana. Brani say ya. We chance at bayon kwan ni o. Ti na otimi take over. Nti ma me start me nkwan na nyent. Ah, na me so me gina ye na me so me blende. Inti me blendi. Inti Nana woni baby a me go school. There be a me. Me kan che wasum ye odododo Nana. There be boss na classmates for those. They should be proud of you, teachers, headmistresses. Wa fo mu sam nyina. Ya gro. Okwan Wo mampo Ahmedia. Wa Saudi gum no. Me ba ne ato Brand ambo mame. so. Ah ne me ba. Nti ka ho no kwa ye pejam ye twa ne se ya so mu a This is some ye sign. okay ni swan ya je sa we atantini o this is so ne swan Yes sign. you ne ya ne swan Ama the swan abusafo ya to so de anso no ya nyama wie de de be season no ne si ho no ti de be gunani ase. ka gunani ase ka ho a na Amadia gele Uwie Amadia uwie ana e wa na e kan school asem ni si ho. Ah okay ne wa na ewie ye e wa na graduation ne ba ye ayo e wa certificate na nna wi ase De nam wi ase. matu ase Ba papa kase na mama set. papa kase den Onim no. onyankopon Onim sa papa no. onyankopon Na power be bread opa wa be bre fama me unim so colleague ne me ye nyina ono na graduate yen ora de orafi orafi ye nyina na graduate yen yo yen ko na o jawo de na da me de na asema me mate ke se oni ne bo empuni mpu a medana siama abinyame ahira ho tinam se da ahira ho wa ye bi Amadia gaje we unia sa unim sa me na meton dead door spices me hwe medidie yi ati ase ai me hwe medidie yi e na me hwe agu ho no pepepe yankwa ne de nchew e pepe ni sesi anana pesi so kama ya mano nchine because dead door spices no nchine kakra wo ati ase tini nyina wo hwe wo nchine consumption no a ebeboa pa McBrown's kitchen ebusafo aduane pede oba bi na agina ne nkwan ho a aja o hwe na ade kama kama no ono abese na ye ni ada aje ni epese edidi ye no say ya o simple food akwadefo nkwan wo ye kambo mu a na wo kro no na aja wo kam num no sabe ya bi this tom no ebi we abedi agum yo pe mo obewie no bon sa ama no ebe man taste no ebe man flavor ebe man aroma asa ama no a little appearance what I say amemu aye du kama what you ready aba no o wa bia den twenen to me techere maso ene oba chema de foforo e fa ene na mu me tu we dia ba no pa na anim bibi ye mo me pese bibi south minimum landing way back kwa me usu ansa nyame emfa ne kransie emfansie yie my bra kwa me ayie yes ye o London Northumberland Park what I say 2008 yes 2008 or 9 2008 Abigail na me do coach na me she London bo hustler na say me kwato oni me nua Vidal what I say Vidal so na me ne na ye movie na Vidal nya opportunity to kwan na ja hu na che na me hu Vidal na me hu Abi Abishop na hwede nyame aye this one ye nyame to me ye nie ne sanu nyuma ne binie aho otole boasio na wa ye no fe Satan no boy etre Africa queen ujina 8 na bo me din wa African queen nana obia do bebe me fie na Nigeria for me bo hye wani no ma bo hye Ghana for ne ma ya word gewe wa bro nana gewe wa bre gewe ji a fanchine ne beje wa tra gewe wa bre minim no UK na ane adwuma bia no ye bi na ma mimisa obi aka tia brochures me ho refi
Na ena gwete ko bi anka ote abrochire wo ye adwuma ye o side business ka ho. Ade na ka ho ma opagya wo niam a wo de ba Ghana. Na na sa abrochire no, mabotire a ma mensa we kura ye me ya. Ana me nyankwa abrochire no. Etwedie ye me de. Nti ene wo se meton we. Ochena ba se hia me na meton bibi foforo. Okay. E wo me mogam. Okay. Ti me kwhye wona me hye edam saa na me botire no. Sa akọwo ho. One day me nuanom mo mani tie na mafam bag. Abigail abi menko abi o mani tie na mo Ghana. Oh, memfi obia. Ghana edin but ye de ne Ghana. Ye de ne Ghana. Ye kro nie. Na abi enjo bia na nya ne se de onya no. E bia wo freeland ba no. Wo disika kase bi buy. Nti na bia otimi survive wa ha wo obapa. Nana, ye. E freeland ba no. Ampeska bia anche da ma na awo sam kure wo mu se. Bedru Ghana no. Come on. Be a maternal land in there 10 years. Nana. Bedru Ghana no. Sika na me de balance Ghana kakra na kuta me so. Masa de akofa enema wo Liverpool. Ah me ton kobene. O ton kobene. Na kobene no gudem nana. Kafra. Eno ba ma mira ho. Me ma wre. Se na kam nim chanka zanka wo ken na me twa ba. Na wo twa minis sponsor bia ba me twa bi ka. Nsuo. Mema nsuo. Na me de twa. Mema nsuo. Na mbehwe niema na niema egudem pa na me so ma beduru Ghana awie. Na niema no gu abrochiri ana ha. Gu Ghana se ma sende aba wa ma me ton. Na abrewa asem. Egudem na de akaso dwomfo afiri. Nti unim se ka wo ba jisika na nko wo de adanda ho. Nana. O ba ya say podwe. Say podwe. Also rice. Maso me do maso. Nana. E ba ya sikai. Ba me no stew yi nana. I you stew the stew. Say nyanya nkwaye stew. Nti adane stew a. Se abi. Ensam ne nkomo de wo boye bi. Na mebisa se wo ba ya adane eyi esifa kono. How many years ni? And my friend say 15 years. Udane when free UK about 2010. Sa Oso sa wo niema no na wo ba de nkura ni nyina ba. Am de me mani nyina ba. O wo sen wa abrochire. O 2 e wa abrochire. E wa London. O du omu nyina ba. Me du omu nyina me jam property kese say wo ho na me ma betena de sem faso bi anis. Ampa. Abi jewelry business na starting my umbrella. Say jewels na me ti London ni nyina. No se me botire na mas head trash wani aka wona se. Esisi nchen wa o ya abeto bia ko. Te honam de sun jewels. Adwuma no. Enti bedru Ghana na mkwajeje misika na ma me de free na. Man se me buy be 1 week. Be so la na pa na makobie niema no. Na ma hwe. Iye wurade mu me mobo. Da ben na niema ibesa. Akunya no odin. Ye den ya so amabedu. Enti papa me frew. Enja me baabia. Chire me nyansa. Me de be kokun. Ma mu se me nyantu kwan no na me ton enwo. E wo railways wo. On railway station wona nwufo no mo ho no me no mo na ho. Okay. Inti na me kotachima ya me nim tachima fo no ne ade. Etam ne me obi am fra brochira ba. Ma hwe obi a o. Me duro na bi wo ba da bai. Me se ana me mente Ghana dada. Sister me no one wo mu so ba da be de. What yes. Eh de asem. E ho na de biti wo mu. But ya no be afre abi yes wa ba Ghana ametia dada na wonim me phone so man sesa nti de onim me number be at me frɛ ampa abusuafo yen hwe so ne anye nkwan ne awie a ya to ankomo no so me no wo kasa jiwala kesiye pa enam ne ne e bon kwan na me wi a mebisa nsa abie woni ema nkrofo tu betu me so no obi ya mitimi ni adanse ma Ghana fo so mumra na fa bi free wo mu no mu metu ne mum ye bedi hu nkomo no ma hwese wo man discount na dabu a year sales mitimi yes okay we etitisi ana say bosumi bu atimi chusu bosumi say occasion ba and after occasion bia so yes sales after occasion bia me yes sister yo jina wa bobra after occasion bia me yes nana wa bobra si eni abro ye ne system no eko ampa
Unim, ya be blend ya nyama na aka no. Ya blend ya wie na fe nkwan ya to aso. Ya de yamo egu ye high sense rice cooker mu. Ura high sense ro muma. Rice cooker de me so se wahu. Different types of so ho. Ebusuafo, so blender e wonye den a. And try cry so be the Abishop ye me blender no. We Madam High sense me am blender minim na ho de ntina mgina. Na ni nyina mu pese blender ho ye den a. Yi waduane na manenjo yan hwe ni ai samote sent pani ba hwe fofola yes now enti aduabane mu ahoden nyina na ye de egum ba ye gum na fe de wei ai de akogumba what I say wow oh me nkwan trese mintimi numu kra nkwan wura wa tre wei ene o ka ko ha ko hwe nkwan na me blend ma me blend ma ai ko hwe nkwan na me blend ma nti say ya wusuafo onu nkwan nim na me so me yedan me blend and medical aka no eye high sense blend nti oni hwe ya obeka dance obeya adwuma pe Abi mawie anaye ti me dey bay ti odin so kakra be frem mama din so kakra be frem ne asone kakra bi okay enem din so ne beba good girl din so ne gum eno na Sonia ni ya Sonia gum direct ewie bibia o hwe na do so anu ajabi yen ye Nkwana ya kamo enu baby a ohwani no ewie no wow what a simple way to finish your akoko nkwan na unim se abrewa bi na tete mi o na miswa okay no ha adwenem ni to ha me but na no oboa me unyini enu ahu sese na 1 2 3 yeah yes aye kama papa nti adru say ne de ebeja ne life na ma no say de na de se watimi yahu your friend jam life mama onkwan no agro why nkwan no my understand ewie why nkwan ne simple agro wow Abishop say afutuo ben na wo de be ma adwadifo esan se me hwe wo pa ne ba bia wo shop wo a building ni muani nyina ya wo dia adehye market asasi ni ho adehye market ya yenye sika ketewa na de store na wo dia the whole building a ebi cry dan esa ka ho menkeka ni nyina nka wan na se wo ya konkonsani okay what dey metwa so I'm proud of you Abi I'm proud of you me yesu na ne wo same ma me ba no anka me pe na yesu adum alakwa Sabitia na mingu ya na yenyame apima tiago wa mabetia tana wangalia wanga adi timidini gaza zana yesu aduma yesu na hu yemo what ase nana ene obi didwa obi abemabu kakra bi ohun ni onye ye ne se enso ede na abeka kire ne sanse wa famu pen dia meka che minua say e ma wabamu because kakra bi ne kuta wo no ade a wo se odi kan so obompa ye because wo nyame wo akira aya na ha adwene mpa ti wo bompa ye wi a yire wo se de wo ye no be ye niye na nana de wo mu nie obi dwetire ye be 1000 Ghana nana obakọ tompa boa 1005 no adeka wa akire ba abis menyasa menyeda yade aduane pebra on ne de nkwanhye ene anidaso eso ebrel meka Abishop direction no odi be masan maame Abis ye wo Adishie market Abis Plaza dining udru wonum a ubi se obia se opefie ne etu asomade wo mu na akra do beba e won etu asomade na ne etu perfume ne etu ribbon enema ye odos eje se opani behwe enye ira kwan fa hye Google map na Abis Plaza do beko Abi
Onko ya kama minyanka meyi ha ma ne mo mpese etena ha ne bonkomo wanto yen kata blending is okay. Ne na yen ko ne yen monkomo enne no ye ansa ne be firi kumas me de me crew ne beba na obia akoyi perfume modwe ho sen na me de bi kura ba yo what the perfume ne ba ye do so me de bi ba nana ane me ba cho ha ne beba na o de ba no yo Fabrai mun ka sai afamom sam wa mo sam anya bi me catch you say penny be ha bi se ne me o bi ni o enye no na me de ba yo Abishop say yenti me mabre kwa yemfa at least US kakra mama hu say into the US so Sharon ko Fabra na ma wo na what ase won US we nyina se ma hye we dey also to me mama coupon na me che McBrown's kitchen fa hey come be fi wo sese hey e ma have you yes I never be wo na what ase so do to see ya o me dey I feel we dey e call freestyle the crew Abishop so Abraham perfumes ye wia obia oba be yidi ope obia me yidi ope abi yen kwan no ye bedi ene ye mo no mate pa na jewelry so de ahodo ensumade chains a chain me miemu akra na obi ani abreme abe ha me anadwi hwe na so hu locket no enye me wa Abis no fufulafo yes penny ebe he eni o wa man chia me customers an kamenko o hwa akra na sa chia obi ka customers me se mu nti na me te baabi nyankopon ema mu nyina nya se me amen because apampan na kuta mo no 10 years ago 15 years ago na me kuta bi ampa nti nyame nya nsankyere na ema mo mo amoton perfume mo amoton US nyame shira mo maya ade na ni ma de ampesa wo ye abi me pese me ne o ebo emayu a mu pa adwuma ye victory McBrown's kitchen ya wa be also obi nya nso mfato wate and any problem ema 10 omu pa adwuma ye jewelry job onani abro betumi abaji bi abodonkomi any problem McBrown's kitchen ti mebro ma 10 so fu se obetumi amomu niema se 1000 2000 wa utwa de ode be ma wo mu and any problem de obetumi aton eniema no ode sika botian be ba wonsem no na usade a chen any problem na wonim say mi frabro chireba wa kai mi frabro chireba afoforo no mi ya mi bodonko mi na kakra no na afa mi ye se me nyakopo de me ba se me mebo ankwala saa time na enye free education intin kola bebre afa mi se me bi ye nurse say ebi ye teachers ebi ye police amu nyina fra me ma tito de bi na metena se din a me say ebi enu ntina nyame ede wo me bai na de na me yi na me ma go kam no chere se den say na me timi di chains ne ma wo mo apampan so Abis ye wa so kire o apampan so nti kwa chini na edure numele by this time na mete wo na wo twen nti wo ko ye na say ye to wa de 500 na ma check dem de ma on na ma tibie firim na wo fa so awunya na wafa na ma pa menema ti ade e chia no pa wo ba sa apampan kro na me de amamo Ati ase no mo de ko no mo de and they go come no ye be san ye enti me de boa nkola bebre na nana unse me nkola ma me mefa akonya we so atu nkola abafu because bebre mpedwuma abi na kan say nana mo hwese makotena abro kira ko wo ho nyina me ba me bodonko mi na mabeduru ba bia maduri but de ne nkora no o ka kire ne se wonya de we nkoton kwa nana wo fele obi be on TikTok because me kind lifestyle nko the lifestyle nko na mo fere ba me ba ye no ebi na me de bo donko mi kire no ma sua donko mi style bi and then what don't want to we abaya oh yes ye kwa hwe aduane asa na be kwa hwe aduane no ye ni kan hwe ye nkwan no ne ehunu se ye twa ye ho aba
Abishop here who did because ya mono rice cooker na rice cooker ebe ye ji nsuo be ni yesusu ye nsuo e de yam ogum me no ka say aye fom ye num ye nya no hwe aben ene wasi wo no enkwai se kapufo na yedidi ahụ na ka odi nkruma agu nani ase oh me kram nim de ntia wate ate odi nkruma agu nani ase na nka afa minim ne ntia odi ye mo bat ni nyina so mo so ye me mo no nampe mato ase medi udi na kawe na abusuafo hwe how simple your soup is kama edana kwam chese wodi aba no this is the first time sir she me first me namda what is me nama kama kama pa unkwa na ye fe ye nika vegetables okra bi ne so ba sia na hwe e de ahye wo freezer na freezer pepepe nti unya ya na akwa meko mu wo ho so na wo de meko gu mu me kan wo so meko sa ye bedi wo pompo ye bedi McBrown's kitchen abusuafo ebusu ntwem ma fe no pa jute enkwa we student kopo abusu ntwem de say ma boni dwetre o baabi nti wono so wonko na ni mo wayin dogo da bi min dogo no mi de na si baabi so ono so nya aduma no abi ushia nana so nana nsa nwa so ne nan no ebo mu ase nana na na so me na azure ni o ye twa wa basesia Superhero TV Ayasha Hisense 2022 me check it home akopim na kesium 110-inch display and now your laser TV lineup every 100 akopim 150 inches screen size aupebia Hisense will be the mount Hisense TV oye ni feni free wa efe ankasa ye ni say tia kama Hisense TV Oshana panye da from kra ubehu our seamless connectivity Bluetooth HDMI RCA ni nyina bi wo Hisense Smart TV ema browse o streaming Auto Hisense TV about 5 years manufacturer defect warranty every 28th May and 8th June a Hisense television promo ya tete so mamu say who a boom Hisense everyday prices for everyday people. Your tomato mix. Wouldn't so one on pass. Say la, what's tomato flavor no? Tasty Tom tomato mix. Ofa kakra. Na ye bebre. Kakra yan kwani stew. Dodwa ope. No color changing like traffic light. Debia koko kama. Tasty Tom dear, it will surely give you value for money. Me a chef, I know what I'm talking about. Because Tasty Tom tomato mix is thick and little is enough to get our desired quantity of stew and soup. Pepe. Eka hunamieni. Tasty Tom ama menya chipa. Presenya enino aye fefe. Taste no so dear. On point. Flavor new. And it doesn't color your meat or chicken. Cry. Tasty Tom tomato mix into. Me handwriting and sada. Then I did the into customers bar never. I don't compromise on the quality of my food. Me top papano at once. Use Tasty Tom enriched tomato mix. This advert is FDA approved. Martin. Martin with my homba. Papa tofum. Na me so be here scan. Na only scan we here. Mama me susie nyina aka metum sa. Ma we so faso na bi no no. Sike fia metua ne busu me bia no. Eso faso no no. Me frɛ o ma pɛ. Ina o mo ba me moa. Ene se obi abo ma ba so yi. Me didi na eye na faso. Aya kai say abrebia obey my way insurance no. O de obusu ani mapa baako ebe hye so. Me kyerɛ sɛ ofiri mu nko ade a ye be kɔ wo moa. Na wa na wo ye my way insurance no de. Ye be kɔ wo moa abra wo kɔ yade krankro. Yade anankwanhia abubu agu a wo ye wo ho hwea enye. Impo wakoda yaresabia ebro namienu. Sɛ wadi 18 ekopem 59 a wo apomudin a ubetumi abeka my way abusia no. For phone ne dial *165#. Ewo MTN so se sia. Sanye my way a ka say no way. Dedo spices. Taste day inside. But Dedo spices here what Jenny say. Nanya good taste. If we say yeah the natural spices and yeah Ghana hey ya. Ani you want all purpose stew, noodles, curry and nutmeg and a jollof. Dedo spices.
Taste yummy. Taste lemon. Dead spices. Taste day inside. FDA a good in Kratoya too. Nice wig. It's my hair. Wow. I love your wig. It's my hair. Wow. MiPROMO. Hey, ono ankasa ni hair. Wow. Try the new BO16 No Lie Hair Relaxer and thank me later. Easy to use in just a 3-step process. It's so easy on the scalp and contains shea butter, coconut oil, and olive oil for healthy hair and scalp. Now that's wow. New BO16 No Lie 3-in-1 Hair Relaxer straightens, strengthens, and protects. BO16 Express yourself. The GC brand. It's all about you. This advert is FDA approved. McBrown's Kitchen, Aduane Pedo. McBrown's Kitchen, Aduane Pedo. McBrown's Kitchen, Amrena so. Anne, Aduane Pedo no, Hana Emreno super nice, Aduane no bia na emrena so. Inti Aduane Pedo no, abi aduane me ba beji. Wo hwe format o de ye nkwan na it's so easy, simple. Na nkwan wei ahoden wo bu pa. Anwumre ye ni digirigiri. Inti ebedi nkwan ene emo. Me de aseda ma high sense. Tasty Tom, Dead Spices, My Way Insurance, and the GC brand. Me de aseda kese e de ma omo. Ebio McBrown's sunflower oil. Me da aseso. Na abi wadiane no yembie so mfanche Ghana fo. Ana yemo mpan ansa. Nana, una bompa ya chapanti yenya mpa. Obo. Ah, anope kra mi bobi. Ghana for show, Nana. Obo. Nana we papa bi. Wo de mate yemo mpan. Awrade ye da wase de odi adum ye nie. Te homa ya bra ye bedie. Na nsha odi en monyam wadom ti amen. Amen. Hey, want me abo school for empire. Ti said they come there school for na omo empire shotingo. Oh, anope say sorry my empire. We ye. Glory be to God. When you aduane, e so ka che Nyankopon se mate ho. Ono ate ho. So wo friend no abete ho na watwa ne short side. Now ni berade wa no wa fast we hurry up. Bia no so na memie we so. We ye mo no. Na na fa we na memfa we ye. Memfa mo no. Na wo fa nkwan no. Mate. Yenko. Abusafo anya na ye na nidi na. Ye nidi na inti no obi e fa ne de mie da ko na wo hwe e fine. Mami san kwan kaka na nkwan ye ka we na me nkwan no kura de na srade timi ba ni sa akokọ no ana se format no e ya akokọ na e ya akokọ na akokọ ni system na ejina ni system system na me da che wo to ye de obaba mati yiwe ma me finfin de no u pray high mo fansa ane ene de da wanim no so for good mentemo nti ye tie na wo so wo sa abusuafo eniema me dia serve a ebedidim eye think home luxury adaroma eno de ama me think home luxury ne niema ye fe wo de serve wa ho wo fie wo kunu ebe ye fe pa we mi nua ba yi en makoyi am de be serve ni unsa ma ha ka efe meko kama pa so de meko o wa de amod wonu kura hu se o sa tete so se hu abusafo ye didi ba bia wo bia tu ensa frew abra ye didi yi na ye didi yi maybe some sister Abi I had me questions na mde be ma Ghana pa musicians miensa a opo munyum hwan ne hwan first one hwan chochomucho and hwan and ye one and second one why ubetumi abo musician ni di ananyum ni di enuanu mo mienko jamio na menko da nya me asesu ne fifa Adi ayesu aye no so ude oye titini papa. Me ye titini still. I know. Third one de me bo ahwe ya wenya. Menya. Okay. Hwan? Asase etisue eye kurukruwa etwan ne wa bebia. Akwasi amfo eje. Ti wo dwena adwene pa. Uye bibia ya ne pa. Na ni obedua no eno na obetwa. And the only maybe you do good, you do for yourself. Just say Mr. AAA. And back on your SNF brother Philip. And bless. Intimate bless the animal.
What I say? My microphone. You feel mommy. Round one. Yanko. All right. I was a for me jina bless a wa me tonyum na maminia. Ah, baby winning some my feel. Afesanya se fe manu. Ah, sanya de wa da ni wa de sa me ah, adi a woni ya me bi adenti so me kan ma feel mo. Hey, you're too sexy. Hey, you're too bad. Ah, you're too naughty. Oh my that is a baby. Me to dance you me didn't say obia mume. Me to dance you me didn't say to come here see. Every time you know you be chocho mucho. Ayana ka wa se no bottom ebia know you be chocho mucho. Anyum na you na fa me so ya me de pa o. Ko baby e bonyum ne ammo a manko. Sa ampa ena nyumtofo miensa yi ena abi edo wo mu a wada na die na hema ye ni di ansa na dia na we na me de yesa be nkwan no be dwo ho na nko hyehye rough Abishop me da asese ba McBrown's kitchen udidie fo ani hwe ha eniema we na yare. Of course, nobody will use their left hand to show your hometown road. No. Never. Never be deeper. And you may ask the water, Minia. Oh. Shed the other betchamia. Oh. Meso, my boy for some mobi. Oh. High sense said the rice cooker even up and with you. Ukofia. What the shop wa? It's been ready and a baby. Oh. What I say? Mediano. No, a boy for you now. Namisram. A bedi a fesende. Omo mudi we nyina ma osenana fama me no na nyankopon aya de foforo wa ya de foforo o ma brabo e wo company si abrabo na sa company we yes ye bodin wo Ghana ha McBrown's sunflower company ai wo Ghana company se wo Ghana ha wa na McBrown wanya baby edi yes adafo na ma anwa no wa wunto obi eh wonim ton what ase ye niama Nidia. What is it? Oko Abishop abenya biaton. Media ko buho wa GB our ton e buona so ye. Fola. Me ni ani madwuma. Hey. Now here mama dedo spices say dedo ewo powder, pepper powder. Say no be na me go me nkwa mu wan. Da bia no ye all season no. Okay. Ai we ye me ko. Enti me kwa no say unya testi me dey ma papa. Mama oni nya bi. Ma chese nkwa no say dey asi age no. Ama dedo spice ni nyina ma. Yes o ma me bi. Ai. Na kina me ye makokon nkwa na. What side bi ai den? Enya bi dia wo no. Wo wi ahwe. The GC brand say abi wo obi bia dada we dey aseda. My mouse am na di dware ahodo enku and sra try your princess body lotion. Say enumre no anam de pepe manimo. I face enu anam de be dware. And e very simple. What I say? Na me wi am. Wo dey support. What I say? And the mammy me bibia mu. We me ka tell say me bro bia mo aton kwa ba gi aton. What I say? I know. Ene efofo lafo na de da so. Da no so ne ma woni behwe. Ni behwe. Ujina baby wu ji so pro we say kitikiti na nioma age dan ni nyina na hema eniema nyina ye wodia e kira masa no amo ene e kira juba sa no na de chieso na masa amo na ama tasty tom se no bi na de ya me nkwa yi o ade unim no dada nti no ama me de kwa ya jollof ene workers mo ma me ba jollof amwadi jojof e fe ne jojof abi wo workers do do say Ama. Yey. Abaya wo wo kezo. Enkra mutie me, monka mo na monfa figure na mame. Omo kayaba. Abi unkwan no. Me I wasn't expecting say be the same. Sound. Ane. Ti ekwa abrochi nkwa we ni etedi ni tilapia. Wa ni akokọ nkwa ya. Na ye tilapia. Nti akokọ no format bia obeya no nkwa na yede abeye kama no beef no mackerel and then can na akokọ so abaso de obi ka mu ha 2000 no kwa ye nkwa waje wani so we dey unji wani Debbie how come akra bi umre hu wow
Where your friend quite a phone quite a simple so bad. How come? Abishop. Yes, darling. Shall me come name a footwood ya di kind of biamma. Na me person be camera mu na o last word. O dia mayen. Na Ghana for any wedding kra e wo ya. Ah. Kwan mu twa. Mama, Yay. my last word they got crib. So, me share my customers. Because the my yama meno are so many baby customers. The bia moba. To the bikra moba na shi kumos na moba. Nyankopon shiramu. Wanya mo said why meno. Ami Bidam wase. Many are some baby. The aka so ye me workers. So workers in Kamwa. Amanka menyina ha. Me nua baako, me nua pa na me ne ye adwuma, e friend market. Market nyame hira wate. Nye di panyina na ma ne ye adwuma kra ebe yeye. Not to talk of the book kra ne nua adwuma kra mpese be yeye. Wate ase. Ba me nua die. Nyame hira no. Na mmea me ba pani. Ye friend na santoa. Kwa bia santo kotoko. Abaya, uma me da wate. Wanda je. Papa, ama me a boy no. Concert ne ba mu na me yi a. Wa me ya maba no kram de bebo. Na boy no. So Kingsley. Oyene ba. Sofu maame. Wakesa aka nyina mkasa me bomu din a. Ade be cha hwe ya na ma be pam ye. Me aka kra kra na mapam. Enti opia nyame nhira mo. Mo ka ho bi na mo maame. Maya Abis. Ankofo pemare. Amishra mu nyina. Ah, nem de na pie ewiase. Esa se McBrown's kitchen. Ghana for a platform kese pa memfa dwumade endi agro. Adofo a hwe show you know. Abrochirefo Ghana for wa makọ office na obesi na me kondo aduane na me hwe sede enipa ibe ye no na me kọ amakọ yebi. Enu nti Ghana for yeda mo ase. McBrown's kitchen ye enu nti nene this season me sponsors nyina agi atum say yemfa mbo Ghana for abaso we appreciation season de obaya de amano anani nso no na tese nyame kura hwa anani nso no enti mesrawo we me de ma ankran me nsa beso mo so na wo mu so abetuyefo abekire adwuma wo mu ye na afa amane ne nsemu a wo mu nim ana wo mafam no wo ma bechebi e de amayen na de waso no wafa bi afiri aduani enkomo de ye di bi nanso aduani ni titiw ne wa ha hwese de odi akokon kwan ato fom brew aye ne kama wanche ho eno na mepesa wo so be ye bi wo fie oni abusuafo it is very healthy very very healthy say also betumi aye bi fie Abishop yes nyame won shira bebre won shira pa wudidie na me wi abawie me die me hwe kwan mefa so me che perfume wa obetumi aba hasesi amema obi in a case na critical wa wutumi so ma sa oye me crew wugina camera chi oye dem wa ntumi amagini sesi a case na memfa ma case na critical why never montomo one at a time monfa ni say mra bia benya bi one at a time perfume dia na pe he wuyi na e ma dia fa koma yire hwem enye selection dia na pe upe chain je ale party Sharon yibi upe dia upe weekend bell we ube sha na be na je bango mema mamumra yine ko kan ho a won kan ho ye ma chain fa perfume nko anko on kan ho ye ma chain kan fa perfume nko anko wa wo kan ho je afa blondie je bemena me do be ko ho ate yes na we be tu kom hey obechiche baby na ma remena stress asam na ye den masadu wo be aduma akwasi nyam chapa den dia ye ndie wo be nya abonyum di hwem le selection we e ma no da bi hwe obua me de dia de bonyum na ma yeah open we yeah and now they do the open for bia na say
Obabonyum. Nana Bajanum. Okay, dear Jay. Offer. You quick, can't wait with your house. Obabonyum. Obabonyum. Joey, a musician, Jay. Who's a musician? Wafa. You be Obabonyum and answer wedding. Omonyum. Obey makeup. Obrasway. Okay. Abishop. Hey, I'm the Woosie. Anunti. Me benya botre anu me nkwan. Abishop ayama me. Na me dey say the high sense. High sense. Everyday prices for everyday people. Tasty Tom and rich tomato mix. Yes. Pakakra bi nenya bebre. Me pacho dead dog spices. Dead dog spices. Taste day inside. Dead dog pepper and yo. Dead dog meko. Dead dog pepper. Powdered pepper. Any we say powder pepper. Any Sarah na the GC brand. Madam was here for adoya mode ya me show yi ni enipa ahodo a eba nyina adofo nyina madam was say. Me ba cho me de aseda Emma my way insurance. Na mother launcher kitchen for ase. Me kai wo bi o say. Na McBrown's me anwoni. Ghana fo nyina me sremo. Uyo obi abetumi atododo a na wo so aton a me wo ho de maw. Me number nie. Fresa number we. Eye McBrown's sunflower oil number nie. Sa number we yanji momo wo so. Yendi schedule wo so. Eno ase didi nkomo ne hwe ba bia wo. Ye be ma account number e ba mia me din na wo pe bia. Ene wo de tua to mo. Ya send the amount. Frey nie ni nkomo wo bebre. Me wo we and I'm sour 5 liter into 1 and 5 liter. Me da se. Eya na metina pon. Minua e na be ye duane ama medi. Ye be hia na otwen se nenti. Me da se ne so hwe McBrown's kitchen ma me wati. Na me shira bebre. Na bi nka ba nkam sa ba onyum ne ma wo. Sa. Oba nkam sa ba. Me nya bro wa me nkwan no. Twetwe mu twaje. Anyum no. Me bo ama me do. Baby, when him say my feel, hello. Officer near see man no. Senior de wa jo many one don't suffer for me. Adi I would hear me be a dentist and me kind my feel more. Yeah. So when him say you're too sexy, hey, you're too bad. No when him that you're too naughty. Obey that is a mia. But to toss you one time. Ajay. But it is Obi Amumi. David. Fight. But to toss you mama Vienna. But it is not the sacred cars and what don't piano yobi. Chechemucha. The sacred usual. A piano yobi. Chechemucha. La la la. Hana yoden. When him say yes, yeah, Ex that's a door and very catch me. What you say? Well, so the very anything. Pretty girl say the other class saying, hey, yeah, what that's a door ex and very catch me. What you say? Life a mom. Well, so the very anything. Pretty girl say the other class saying, if you know you'll be. And I know you'll be. You best share now what you say. I really love you, but I don't know you well. I really love you, but I don't know you well. You may love me too, but you may have someone else. Oh, hey, man, that's so many ways. I be crying, but so down. That's so much in the world, people from hey. Mini Margaret. I gonna think of that man. I can't come you nanti. Obi dia ba pa mi ko mama wu. Ebi ano yo bi. Chacha mucho. Ebi ano. Chacha he ane dum wasi. La la la. Bye bye. Bring. McBrown's kitchen. Again in Pedro. McBrown's kitchen. Bring us so. McBrown's kitchen. Again in Pedro. McBrown's kitchen. Bring us so. Get to Kano. Get it bow. So when you know
no am I in here. Yet to Kano, get it bow. So in ya, yeah, my share. McBrown's kitchen, and you're the bed. McBrown's kitchen.